So the sleep about never wrong. Wena ngoka usazi lapha kum utheni Hayi gorogile yabonga khona isidamende inonsimo usithize yena bengekho kulabele sidala but into engifuna yona ngihambe impempereze xa wonke umuntu ne isiphelele simfumene nebudala simfuna isiphelele ngoku ugade ngitsimbi ngishiye ugade ngitsimbi pha uthi gqile ne CJ utestize yandibiza funa lijojo slakho wena ngibizile ustizo naye benimbizile apha but ake kafiki apha ulate oko yena uhlala edala iflop nangoku late usiphelele samgqibanini kulento ngifuna usiphelele simkhuphe out kulento simjubule kanye senze something kodwa yabo wena uzoba lichajo slam okay cela simene deal yethu ayichange awuxeleli mntu about usiphelele ya safe zakho apha andifanazi ngaleyo nto zakho ezimofi zakho ya ayijoni just ngiqala nathi fethu man funa sithethe ngenew way fethu man yabo umjita fethu qala ngulise yabo umjita fethu usije yabo ngixele aman uluthano ngixelele ba se usije lento uzini umjita usiphelele ulento ukidnapping and uthi umjita ngoku solu sijeke hayi nami namsola liya sije lavo sije yafanze bifrije sekhaya liya yu ubula lapho SA San Andreas yo 28 elifunda loyika ke mna xa inoyiva le ndaba sithetha ngayo ento zakho ezizazi ento zakho ezimpilo azimpilo shemis ana futhi le nto ayidlala kayicima flo ngicima dali ngikhathiwe thika uthini yahlala ngathi ngithathiwe Sokonsimbi, salayathi sitheni. Wena ngikumthulele ngoba dala bemfuna umcitha. hey athatha amajita manje Ngijita. Ngikhambe wona mina ngositheni ngama adilengcaka kodwa Ngani ngithi into zobucoko. Wenze kancane la izinto buyena mbili ngifuna ifoni oyibhadala ngicopha ifoni apha mina. Iyathenga. Hayi manje. Ngiyakhala ngosithi. Seba miri futhi manje. Ngiyathatha ngopha kum. Libile. Libile ngani? Libile lokapali ngani futhi. Asolo ufrije. Ube nofrije kasibira. Hayi ngo. Ngithatha la fridge kana. Fridge ngoba ne fridge wena. Kala iparapara. Ngiyambona ndiseke futhi. Ngiyabephethe insiza futhi. Phela insiza le. Emathi sekhalela
90 kana short. What is it? Izo aba ngiphanjaniswa nguye Nsimbi wenza into right leke ndifumane nomnye umntu nango esithathu kwasenomfumene esibini Sithizo namhlanje ulate izolo kha afike oke ngiphamanisa ngivula apha khona ntoni apha hayi singathela kahle bakhonto ezimnandi Ebengibonela phambili bethu. Abo bethu. Abo fonini. Lekhona ikhonje apha. Uyaniphambanisa ke uyaniphambanisa intoni Nobibilara abo Jonga singamalisi. izolo khanguze apha oqibe wena uzontlontama ngezinto ezingekhoyo apha Alobe khona ikhali fonini benifile noba lela rasta. Kanje funa sithetha manje. Yon? Akho ihlabi mba. Ngicela usitsheke into baya. Ufuna nibe nathi lakhe. Kungoku mna khandivuma. Nona. Uke. Anengibila mfana isiphele. Ngani? Hayibo, ngitshela lokho ndikhumula dade emthatha bezansi. Sokhona. Fonini nani ngobile lapha. Yo. He. Sithizo Yeah. senza njani ngalomshini Khatywe. hayi mna into endiyicingayo akabhoya Kanjani? Makachaye. akabhoya Abolele kakayeka bani libele igama layo mani kodwa bani Nsimbi ewe tena ngafikanga namhlanje kodwa bani ugqekami uthi ngifika late ufitheke mali nonga yakho bani Nsimbi Sithizo ngibona banga umuntu abasuthi Nsimbi mani thi ayona bani uyathetha na ayi mali qale ziphi sikunikile upermission yothetha sikunikanga vula Nsimbi uyaqala uba late wena kudala waba late wena sowusuka nongafiki ke wena asinoyithethe yakho ndikubizile wafika Yebonisa ujonga kwabo Nsimbi ndiqalele ngalamini kwangena kulomini ndandise khephi yakho bani ndaqalele ngathi Nsimbi ubhizi intombi yakho wena wamamela okay linde nje Nsimbi makafiki if akafiki siyambhodisa uzawubala u-10 ndiyayazi mna yabala u-10 uzawufika ngoku Nsimbi 1 2 3 4 5 efani ndafika pa ku-10 yazi uba uNtsimbi Dengathi uthetha Nsimbi yebona Yori mi hayi. Ay man. ya aphi ngiqalela ubala On. Evani even zacho ke ndafika ku-10. Oh nangu Thixo uNtsimbi. Nangu Thixo. Ngani yini u-10 ufika late? Ya. Isiwe pha ngisanciba. Ah. Yabona ndichilo. uhamba nangetrans Ndichilo lo mntu busy late. Umshito ubhizi into enjalo. Evani niyafuna fana ngenja le. Athi ninja wena come on. No, I've taken it. hey